Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Imana ibagire neza kuba mwongeye gufata uyu mwanya mwiza wo gusengana natwe kugira ngo tubashe kuragiza Imana uyu munsi w'umugisha Uwiteka yabashije kuduha. Imana ibagire neza. Turabasaba kugira ngo mukomeze nanone kwifatikanya natwe mu bihe byiza byo gusenga no gusangiza abandi isengesho n'ijambo ry'Imana tuba twaganire, kugira ngo abantu babashwe guhumurizwa n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana rirakomeza, ijambo ry'Imana rituremamwo ibyiringiro cyangwa se ibyizigiro bituma tubasha gukomeza uru rugendo turimwo. Yesu ashimwe cyane. Imana rero ibagire neza nshuti zanjye gufatanya natwe dusangiza abandi ubutumwa bwiza, dusengana twinginga Imana kugira ngo Imana itugirire neza. Birashoboka ko ari rya mbere twumvise, ariko ndagusaba kugira ngo uzakomeze kubana natwe, uzahabwa umugisha kandi ubuzima bwawe buzokomeza kugenda buhinduka busa na Kristo. Imana ibagire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu Itangiriro igice ca 26 ku murongo wa 24. Bibiliya iravuga ngo Uhoraho aramwiyereka iryo joro, aramubwira ati, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, kandi nzoguha umugisha, ngwize urubyaro rwawe kubw'umusabyi wanje Aburahamu. Yesu ashimwe cyane. Turabona hano Imana yasanze Isaka ari mu bihe bikomeye, mu bihe bitoroshe by'ubuzima, yacitse intege, atabona aho bija naho biva, nta byizigiro afise, nta mahoro afise. Haleluya. Ariko Imana iramusanga, iramwiyereka, imuha isezerano, iramwibutsa, iramubwira ngo nzoguha umugisha, witinya, wicika intege. Haleluya. Imana yasezeranije Isaka ni Imana yacu, ni Imana twizeye, ni Imana twakurikiye binyuze muri Kristo Yesu. Ihora iteka ryose idusanga mu bikomeye tuba turimwo. Birashoboka ko uri kuratwumva muri uyu mwanya uri kunyura mu bikomeye cyane, ufite ubugwayi umaranye igihe kinini, wabuze igisubizo, wabuze icyo gukora, waragerageje biranga, ufite agahinda kenshi, cyangwa se hari ibindi bibazo by'ubuzima uriko uranyuramwe bigukomereye, wacitse intege, wabuze ikigutabara, warashakishije, urabona inzira zose zisa nkaho zifunze. Ariko nagenda kubwire ngo mw'ijuru hari Imana ikubwira ngo ntutinye. Iyi Imana yabwiye Isaka, iramubwira ngo ntutinye, ngo kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Hari isezerano yamubwiye, yaramusezeranije, iramubwira ngo kandi nzoguha umugisha. Haleluya. Ndasenga muri kino gitondo kugira ngo umugisha w'Imana utembe mu buzima bwawe, utembe mu byawe mu izina rya Yesu Kristo. Aramubwira ngo ngwize urubyaro rwawe. Haleluya. Imana ibasha kugwiza urubyaro, Imana ibasha gutanga urubyaro ku batarufite. Birashoboka ko utarufite, utarabona urubyaro kandi urukeneye, bikaba byaraguteje agahinda n'umubabaro. Uwiteka aguhaye isezerano nk'iryo yahaye Isaka, iramubwira ngo nzoguha urubyaro. Imana izaguha urubyaro, Imana izakugwiza, Imana izakwagura, Imana izaguha abana, abahungu n'abakobwa, kuko ni isezerano ryawe kandi uyizeye rirakoreka mu buzima bwawe. Ndagusengera muri kano kanya kugira ngo Uwiteka asohoze isezerano ryo kugwira mu buzima bwawe, ryo kugwira mu muryango wawe, ryo kubona abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Arakomeza aramubwira ngo nzakugirira neza. Haleluya. Ngo kubw'umusabyi wanje Aburahamu. Imana yagiye yibuka isezerano yagiranye na sogokuruza Aburahamu. Uyu munsi natwe kuko twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo ubwacu. Haleluya. Turabaragwa na Kristo. Umugisha wa Aburahamu utugeraho kubera ko Kristo ari mu mitima yacu. Ibyo Imana yasezeranye bigenda bishora mu buzima bwacu. Nshuti yanjye uri kuranyumva rero muri kino gitondo, ndumva nakubwira rino jambo ngo ntutinye kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntutinye kuko Uwiteka
agiye kukugirira neza. Ndagusaba ngo ntucike intege. Ubuzima uri kuranyuramo nibuguca intege, nibugukamuremwo gushaka Imana, nibikumaremwo inyota yo gushaka Imana. Oya, komeza wiringira Imana, komeza uhanga amaso Imana. Uwiteka ntago azagutererana. Imana ikugirire neza. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Urakoze kuturemesheje, uremesheje bene data, uremesheje umuntu wese ariko aranyumva. Reka imbaraga zawe Mwami Mwuka Wera asanga umuntu ariko aranyumva wacitse intege, ubona nta nzira nta gisubizo, umubere Imana Mwami, umugisha wawe ku buzima bwe, kandi imbaraga zawe zimugote kubw'icubahiro cyawe. Urakoze Mana, turagushimiye. Icubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Uwiteka abagirire neza bwoko bw'Imana. Ntimutinye, mukomere, mushikame, kuko Uwiteka yiteguye kubagirira neza. Imana ibagire neza, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.